Zonet chung kwa te chibai ve kule football extra hun kan lo thleng le ta ton tuma hen zone le zual tenen hele huna hian hun karon mang vele don nia tun haya football thil theng sang sang te in khele tur chung chang nai vai te pokan soi kai don ani ingpon ni sela FA Cup lam shul ma sata thua kila thaina riata zuala kan som ma sanga FA Cup quarter final an khel zauta semi final ma chon tur te pon chiang to quarter final B ka kha kan nghen ma sa chunga hemi FA Cup bi chu thuilu tuk lawini ta sela thil dang se tur ta ma wangin FA Cup quarter final top kha mina thila sakte nia FA Cup quarter final hangai nom lom khop maya soita ang khanin Manchester City semi final Liverpool an nia hengtei be sei lo result kan ti thainga ma kha chuanin nei lam zong taka hanin chuanin anin tum to view turangai te po nia second hosin kaliam ta han Liverpool an chakaring lova amai ari nang deuh chi khanin thila thleng ta an chaklo thiwanin khating ga se dik teu khop mai ro chu hei City Fire ne City Fire hi chu ale lam zong chun tam tak po hian ring ngam pon kan ring lova ke nge po hian City hi chu ka ring lova thilmak miracle hunting deuh chi te po thing nia kan ngaya Liverpool hi kumina hianin ane lam zong tak chun Arne Slot hnuai hian be sen phak lawang reng khop maya season liam ta Premier League an champion a kha tam takin an soi klopan akai hruai that cha aron mangtang kai mai nian ti te po kha thleng dik chawa kan ngai kumina ama duang thalin squad an siama chuta chuanin aduang hi chu lo thata chi lo ti alang chiang dewa ke chun kan ngaya Arne Slot hi ane lam zong han thlir le chuanin coach thatak ti kan soi tur hi chu lo ni lo em ni o ti thei hi ani ta kan ngai ke ma ngai tu na ril ang zong taka han ti po hianin tu na riu mor som Arne Slot ti season kalme ka top huna chuak mai anga ti lai po ya dik mai te po na rin omin kan she Premier League kan champion na rin om lava kan la soi don tho Champions League ate po me sei turam to lo tluka ngai ani ya so wang chun Arne Slot hianin he team hi kai shroi thalo tak zet ti lai ha ka mu dan ani ya Pep Guardiola ne anaute ron che thakop mai Erling Haaland tak te po kan mu chhole ta Liverpool laga hat-trick a siam ngat thei nia pui hem khop maya Haaland dik tak te po kan mu chhole ta nia kan ngai tin he team hi season lai hol chawa khanin anron tal buai em mai ro chu Carabao Cup an champion khanin phuna thar hi pe nia ke chon kan ngai an phur tak zet zane kha in khel khan en taila Liverpool ha che chia te han soi lai le der tur chu ni lo ma se Semenyo te Cherki te Erling Haaland kan han ting chi te khan ngam lo me mai ni an du thal khan an che moti mai tur khop khanin an game kha mu no ma chulai chu pepanau te an thathar tak an theina tak hi kan mu chho don ta ni ka ngaya chulai chuanin Arsenal team tan chen hau tak le chi tura kan ngai chan chu Arsenal hi an swing han Southampton la kan tloma Southampton hi division hiam lam club Premier League club tena bazar na nan Madrid kan ti khan nia an lo la nei tha khop maya Arsenal team an ron pet la thei nia chulai chu he team hi be se hemi result poi be se lo kan ti thei nga Arsenal team hang khel tha tak zet anga mazong tak chuanin ma se tun naya pressure tamlu tu khin zo ta lo dem o ti lai kha hemi result a chun ka ngai dan nia Arsenal tan awuyom tak zeta ka ngai pui theya chan chu ani hin khel le zel tur hanen in chu tianga kha game han chakta se semi final khan chho to mai sia khalai khan game khel tur tam thoma se Arsenal team tan chuanin City po hang game khel tur an nei tam ve thoni chulai chuanin pressure sang ve khalai khan in tur an ni don ma se Arsenal tan chun Premier League le Champions League khan ni to maya chulai chuanin po chang tur te po tlem deunga chan se po thadeu tura be sei the nia kan ngai chelsea chu be sei lok ang khan nia ma se khati ha chu ka ring ve lo dewa kha po kha 70 ha chu atam ma dewa kan ngaya Port Vale te chu kan hrianga division niam le ang vel ani ka hria an tha tok lo chulai chu Chelsea chak tura rin sa hrim khan nia khati an za result kha chu be sei lok ang kan ti thainga West Ham Leeds United te po mu no ma an comeback luan don mu ka te mai ro chu top Leeds United an ron van nei ta zo ka semi final po mu nom chawanga intum tur te han clear phei chonin final a Chelsea le City kan mu na chance po sang view in ka hria nge zon khan soi nge achi sang kharon me kwal khop maya FA Cup chung chang khan ke sang kharon su ta chan sei bel du nei ka ringa me thele sak vete Manchester City le Liverpool la kha tun FA Cup quarter final a chuanin a big game berti mayang lian bera langsar bera kha ania mi pui mi thung na po ani lo thei lo wa ma se
Manchester City chak tura ding zok te po kan tam zok mai thaya chuti rol chon Liverpool chak tura ring te pon ong ve thawanga club lian in tum kara chon 4-0 in sopa kha chu a be se om si lo wani ma se be se lo danin thil a thlengta Erling Haaland hat-trick an siam hun rei tak nuwa hat-trick ka siam ani vaina special hetina ma point an soi hial kha ania atak taka chuan kha in khel kha kan en chuan Etihad Stadium ania Liverpool khanin Galatasaray laka an hlotin pui 4-2-2 mangkhan team an ronin rema chuta chuanin stota khan makat yang reng tak mai chu a player kha asik soilu tuklowa anei that thei angber nia afiat mangkhan a team kha aron remati theita chumi team hang chuanin Manchester City ka Etihad Stadium khan ne antuma 35 minutes vel chung kha chu club pani kha anor po anin nor tonani anin ngam to ka Liverpool point in khel kan thil chuanin chance nei lo kha an mi alowa chance tha de po an neya ma se an chance nei an chhor lowa chuta chuanin captain ber Virgil van Dijk ber boruak sanga camp ber tur hadam ber tur kan nga khan in tu lo lu to kin Nico really la ka penalty a choita ti chuan Manchester City nan ron khungta penalty mangin chuta chuanin Liverpool khat mi ni chi khanin an down taveka chakan be se na zong kha abo tavek am ni chu oti mai tur khop khanin an nuwala an khel kha a mu no blo he me mai ni Manchester City khanin an dominate tuan chuak ta zak ti te koina soi thaya penalty te po an han mu ve boka Salah a hla ma se tak taka chu Salah khan khung po ni se penalty en mu khan civilian phur towa chu ban chuanin thil kha comeback tur chuanin magdang lam taka kha akhem angai to in ka hria Liverpool tan chuan Etihad Stadium 4-0 vatlo ma kha mol phona top kho kani ya gang ko pa hun lain anin tiat to ke me ma tun ha in an vem ka shelo Amazon Prime khanin Manchester City hemi an dressing room an ti Pep Guardiola le a coaching staff tena Liverpool ya gang ko pa team ma chonan hu phur zian soi lai again an khel dan turan duan lai khami vel ta kha en tur oma a mu nom khop ma chuta chuanin kan soi du zok taka chu khatieng khop khanin City hian Liverpool hian lo hu phur thina ni ma se tun season a chuan league a voi ni anin ma chon to a City in chak ve ve a FA Cup a quarter final a 4-0 in an lan sok ta zu yania chu van chuanin rest stand chuanin hei hi chu mol phona top khok ti te point a soi thaya kangaya khel shim kan thil chuanin keima chuanin stota khanin thutluk na a siam fu tok lo dewa kan ngai shima I Manchester City kha League Cup champion him ania an phur wang lai takani in Liverpool ero Brighton and Hove Albion la katlom him ania next match a PSG an nei bo chuti ni chuanin nge tinge khatiang match a khan FA Cup chu aro pui lo ni mi alovin UCL kha apoi mo zo kani chu van chuan kha khan player tha thau si a kha enga tinge bulatan til Andy Robertson te poi a chhor lo le lu tuka kha anga te khan Andy Robertson Liverpool bel tu ti meng leadership quality nei thaboxi khatiang anga ta kha ron chhor sela chuanin I khati lu tuklo de kha ani ngem o han ti la ya te po kha karil ru chuanin alo ummai maya Manchester City kha anwa thazok talua lam ni lovin stota khanin ati suara kha anga ma maem o ti la ya kha kai mari lu chuanin alo oma kan soyang che khan amo phurtu ber khain khela khan amo phurtu ber chu slot ani lo thei lowa chumi dota chuanin VVD kha ani katia soyang khan game in he tok lai takin tul lowa captain berina penalty han choya kha apoi katia khalai kha Manchester City le Liverpool big lo ni ta se Arsenal le Southampton a be sei lo tuk result kan han huboka Arsenal in 2-1 in Southampton an ngam lo wania mai kan soi thina I Arsenal hian fixture an van nei ni kan ti thin khan ma se han in khelmel chuan an lo van nei big ni alo ti kha alo langta chuti rual chuan in player in hiam an nga bok player in hiam de Can Rice te Saka te Eze te Merino te hawa kha in hiam wangin kha in khela khan anin lan thei lawa chumi pia lama Arsenal chuan FA Cup ngai tu turan nei wang khanin bench khan Zubi Mendy te ho Yekres te ho kha an lo le zel boxia kha zong han khir khanin Arsenal tan khanin fixture hi tun na ya hian atai veta de ule kan hi ati lo thelo tin League Cup final a klom liman lo ni le zel boka il kha akal kop ta tro mai ni chuti rual chuan Southampton laka han klom top tur khopero chu an lani chuami lowa achan chu Odegaard ten bulan na tran thelo
Gabriel Jesus ten lo omalom team club nuwa Gabriel te Xtra 10 line ko palo mo kami han thil chuan championship la club la ka tlom tu chu an ni chuang lo ka tia amai ro chu le an klom yewa ya keresan sipuron sud ma se Charles mangin Southampton in chakna golan ron khung zui le ta Arsenal tar nu kha tle min kha jana kha chuan a pher ve de wani ati lo thei lo tin Gadars Khanin chance pa ngai kha bolan chang tam ringo ta chance pa ngai ta kha anwa create le thei lo la ya kha an tuar ati lo thei lo bokani chuan Chelsea in 7-0 in Port Vale an han sob boka khang te bokan soilan sa ve ru si ma tha adang lam ang ra goal sari khung hi chuan hat trick siam emo goal ni khung emo hi anom thina ma se khami jan kha chuan Chelsea de kha chuan sem dam dam an tia sem tia tiang khan Port Vale la ka 7-0 in Chelsea club lian zinga chuan an han chak boka chuan Leeds United in West Ham mo an han ne boka kha FA Cup chu i keima chuanin beisei lo result atheng na sa he mai ka ti dewa a chan chu abik takin khami Arsenal le Southampton a khan poisa in thap do ni la Saints kha kan poisa da Arsenal kha kan poisa da na turania in Liverpool le City a khan City chak kan lo ring zo kan ni point 4-0 kha chu beisei thil kha chu ani lo deuh hlekin ka hria FA Cup te po angai nom viau zel mai chuan pakhat chau toy ten han soi le taila football han goalkeeper an lo poimo zia hi na tlem han soi le taila Liverpool a khan kan hria tangin Alisson Becker in liama Mamardas Villian chora tumni chu hei te sual kan ti thainga ti sual ha tamang renga chulai chu Liverpool in tuara Liverpool a khanin Virgil van Dijk ten ti thadu lo muni o ti tur khopin tun haya cheya chu te yangkara chuanin goalkeeper club nu ten che suala lo che sual ve lo turan poimo zia ha kan hotel booking kan hria Mamardas Villi be se phak lo ang reng khop metin Arsenal lama soisen tam takara Mikel Arteta tum ni chu game poimo taka David Raya ben sa da ti Paris balaga ring ve ve ring sual ve ve kan ti thainga ti suala tangin golan chua ve ve buka chulai chu goalkeeper hin lo van poimo em ti la ya kha toy te kan soi ve le so in chu FA Cup semi final moron bo to khom semi final ma ba kan ya final le zui le menga match khata jin fel zela ni boxi wangin FA Cup season kal mega match thum chak ma ba kam to a Arsenal tan hin FA Cup atanga tla kha thazong emo ti ngai dan te po pieng nge ya mara se quarter final chin to han tlak du lai kha chu champion sim du ru tanga ngai to pui chuan thil tha chu ni lo mai thai engpo ni sela FA Cup chu kal san tai la Champions League lu tai la Champions League hi zona kan so masadu chia Arsenal atang han tan tai la Sporting muala sikhat final chak ta phot maya Portugal Sporting muala hian unrei tak chu team dang an chak lei thei lova Sporting hian home record thatak mai ne Arsenal la len lu me ero chuan an klom ta ni ya Arsenal ma se goal khat margin chawani chuang chuanin football dan hemi football kal phunga tanga thlir chuan an la him lo ve ve chu ti ani chung chuan Arsenal home second leg an khel do na Arsenal hi semi final lu chiang thluga an da theim enge ingai dan nia Sporting Lisbon hi tun season a hianin beisei phak bakin UCL a hianin an ron thing vetlat meya an tan chuanin quarter final lu po hi atlap size te wangai to chuanin achievement ani ati lo thei lo bani hey European top 5 league club nilo zinga hian club lar tak tak hi anom ve Portugal la tagin Benfica ti te Sporting Lisbon Porto han tiang chi te chuan Turkey tring Galatasaray ti te Besiktas Fenerbahce ti te khatia ang chi kha anom ve thlu me ma se tak tak kha chuanin heng tiang hawi an lar ve viau rual hianin atinan Jose Mourinho an Porto champion pui chuanin miracle ani kha an level ani ta ni timang chut khatiang khop khathil alo ni ta chuwan chuanin Sporting Lisbon po hi team tha an ni kan ti rual khanin an level kha entinan Champions League quarter final khan kha khani ni china ka soi Southampton an tumdo nin Arsenal an van nei kan ti ka ti Champions League a po hianin an van nei le zele moti thei tur khania Sporting Lisbon kha achan chu beyan le real ten in tuma mo Liverpool in PSG ten changa khatiang ani la Sporting Lisbon lo chan chat big kha chu I lo jok mal som ti la puat chan na
thamanin ka ria imponi se tak takana kha ti ma kha Arsenal khan an ma chhon ta nia ti chuan an soita kangin 1-0 in Havertz mangin chupo extra time chakna ko injury time extra time injury time Havertz mangin golan han khuwa Arsenal an han chakta khani imponi se semi final hi achiang kuka ero chuanin a soi theilo ta in ka ria a chan chu Arsenal an van ya kan han TV role khanin Sporting Lisbon khel mola aning khel kha kan thlir chuan Lisbon khanin be sei phak bakin anron ti thei ve tak maya kha ti ma kha now en ngot chi chu an ni lovani hi ati la ya kharil ru lo mani hey club te now kan han ti mayang Lisbon te chu Portugal a chun club lian chu ni te mi me ma se het ti hemi Europe pu manga chun club te now wang an lo ni ta chuanin kan han huwa chu an center back Diamande te kha European club lian hawina an rim lui ania tianga an rim lui ani chana kha kha zana khanin aron langin ka ria chu tiang ang chi te chuan Araujo mo an full back te khang te po kha atira khami Diamande na ball thalu tu ka rol tholu kha baran pe per top la ya kha han lun ngat sen chuan in khel kha egang takin nge dang lamang o ti la ya te po chu ril ruwa chuan lo ma chu ban chuan Sporting Lisbon khanin rin phak bakin Arsenal laka khanin an fight thei tlat maya chu ban chuanin Champions League quarter final ani to buka Sporting Lisbon hi an tlamayang tia soya kha angam lo ta de win ka riani achan chu Emirates Stadium ania Gunners chu tuna achan thazong in han clear ton taila Gunners lama chu 60% te chu kan na tingam thawang chu ti zong chu ma se Lisbon hian chance nei lo to pan ni lowa sikhat chawa lom kan phurtin thi tha nen second leg a hianin anron beidon July taka chu Arsenal tan hianin a harsalai tu ani ve tho tin kan soi thina Gunners si tuna Premier League champion tuma Manchester City ne na inu man lo ni boka khatiang fixture hau tak akar laka match lo ve bok nen khanin i Arsenal tan hianin a ol sam lu tuk big hianin ka ring lo deu heka a mai ro chule chance nei thazok ero chu tunge kan ti chuanin chance nei thazok ero chu an na ni tho nge zual ni panin ma chon de to second leg a hian nge kan base Sporting comeback te hi chance try ni siam Emirates Stadium khel toran ni to Arsenal hi chu tlang mai kan ringa chan chu first leg kan en chuanin Sporting Lisbon hatal thei view ma se Arsenal team tan chan mani mola han chak lo ngot kha chu thil thei to lo tu ka kan nga ya mar chu football a hen thil mak tak tak hi chu kan no mu fo to wa tiang te po chela thleng me thei tho first leg a po khan le anin taka chuanin Arsenal team ha n van nei e mani maya hun top dona kai Havertz goal khung kha an chak pui ta ra mani ya anh khel han clear let phei chuanin Suarez kan han tiang chi deuh puan tal na ang reng khop maya Arsenal team han buai ve fe thoni David Raya tan po kong hau tak pal mat son tur kha tam ve thawa safe ne mania chuwang chuanin Sporting Lisbon kha lo naw ena lo ti viaw kha chi lu tu kher lo mai the ni chu ba ga chuanin Europa League ka hianin kum sang ni som ni pathum kum khaning ka ria loin mat son to khami tum khanin Sporting Lisbon hian Arsenal team hian ne ve to ta round of 16 na no pet la to ni Europa League ala rei lo ni chuwang chuanin Arsenal team tan mozong ta chong khalai knockout stage sa wang ngam sa en kha fulu tu kher lo thei ti ro chuanin Champions League chuan ma chon nonga hianin kumlem ta ning ka ria ma sa pon mai thei sang ni som hi pani ning ka ria league face an ma chona khami tum khan Arsenal hi gol khatin an chak thunga chulai chu Arsenal team tan chuanin le lam zong tang chong kan in ma chon to han clear let point tun hai bi ga chon kan ngama long ti thei khan ni ve thawa ma se football a chon eng ki ma thleng thei eng po thleng thei Arsenal team hi kan soi to tun hai a chuanin Champions League aron siam thani maya chu po 1-0 ni ya hiam an nga box sia an khel to ho han enin EFL Cup an chak zo lawa tin FA Cup train tlaboka no moi pali choi thei kha tu din huna chan no moi pahni chau ni chu po chu chiang lo ti kan soi kha ni Champions League phei chu engen din hun tur ti lai kha tu na second leg hian a hrin don Premier League chon chan sala thaviawa an din mun champion thei tur khan la tha kan ti kha ni tin Champions League in second leg hen chak lo ni nga chong khang te po kha la vo zui thei tur anga yan ya he hian in kong asu thui le don ani Sporting Lisbon hi an mani ram league ka po tum ni champion zone thei an ni ya chuwang chunin now in ngot chi ni lo
eng po thleng thei football a chuanin ma se tia han ngai tu wang chuanin Arsenal din mun chu thavia wa semi final hi chun lu mai churinom Champions League angai nom chho zela Arsenal chance tha semi final lu don MT rola chiang bi lo karlia chiang don ni eng po li se Barca lama kal tai la Jona kan som masanga Barcelona in Atletico Madrid an mi khuala inrin ni liam ta khan Atletico Madrid khelwala Barca hi gol khalin an chaka chumi nu ha chuan karlai hola Barca in Atletico Madrid an mi khwal velea ma se Atletico Madrid hi sini final chak ta thungani chuan kara lo tharanga kar thara midweek anin ma chon le don ania chumi hna chuan Atletico Madrid mola ni vele dona Atletico Madrid khelwala second leg match an khel thura hiam Barca in comeback thei iring em ti lai kha ka zo du che chu nia first leg in khel country an game isia khati khop khan chance satama Barca in red card an choi tel bok ti te po country nga chimong chuan second leg a enge be sei le nia Atletico Madrid in kum tam tak nuwa kem nuwa ne nan fa chang kha nia de gesimone le naw te tan chuanin aro pui thota 2-0 aya apoi mo la ya chu in khel hi voi thum che target Atletico Madrid khan sotan ne ya voi thum zinga voi ni khan goal ania chu van nei na level hi asan ve viu de poi ngai thina tin soita kang khanin first leg ka khachuanin kan hu chu Barcelona kha online ne tok po online ne tok ka score ti zo ko score online ne tok lai khan kibersi khanin red ka tan muta khania player kim lo win an khela player kim lo khela jok chung khan atak taka chuanin kha in khela khanin Barcelona khanin an lanor na jok tho bani lemin yamal te minare de uleka ma se Marcus Rashford te hawan non tal hir yewa poi mo ber gol en khung ta lo wero poi an pere ka choi kha poi lu tuwa chan chu free kick mangin Atletico Madrid in gol an khung pha tin Charlotte gol ni na minute somsari na aron khung le bokta chu han ngai tu chuanin Atletico Madrid khel muala anin khel to don ani sinian pursa don omzia chu an comeback don chuanin sithum fai tala an chakangai tina ni tani gol thu man khung chuan gol an chuala wangai gol li an khung chuan gol khat ai tam an chua thiang lo khatiang zel kha tuna thil kal dan ani awang hianin Barcelona tan hianin a harasa donin ka ria chu ti rual chuanin Atletico Madrid laka 2-0 fualin comeback to team thang don taila tuna Barcelona hi kan than tur zinga mi chu an ni tho ka tia chan chu ate ka tler ma khatiang thi thei tur player kha an nei chang mai ni Rafinha te Lamine Yamal te pok an han sei zong chia ei sei phak lo chia lo ma se chu tianga a khel chiat renga kha abei sei lo wa in Dani Olmo ten lom boka Lewandowski te po upadeu to ma se an la rin tlak viawa tiang khanin player thatak tak kha he Barcelona ti huan na nei ni chuti rual chuan Diego Simeone kan hriat na chu defensive game khel thiam ming thang ania chuan chuanin 2-0 ani to Atletico Madrid hianin khung belango ti hianin an lo khel don lo ring Simeone tum tur chu kar nung phui ani mai chu Atletico Madrid that na berbo ani bok chuan counter don tas counter khan an lo don kha ani big si lo wa chumi tur chuanin Griezmann te Julian Alvarez te khatiang ang ho player thatak tak kha an nei ve tho bok sia chu wa chuanin chumi va thlir chuanin Barcelona tan hianin ima chuanin ho phi ka ti sang lu tu gam lo ni chan chu kan so yang chi khan mi in defense goal khung bel aya ven him ngor kha athu pui to chuan a har sadon ti kha achianga ma se ka soini chi la ka soyang chi khan chumi su chat tur chuan Barcelona chu ka team Liverpool chu an ni loi sia chu la thutluk le siam chu a har sa ang reng ka tia atian 1-0 chong te ni se I chance chu ala sang ka tita ma se 2-0 ania goal ni chu duai chuan af sang thretem o hati theila ya khani Barcelona hian ang comeback don ni chon first half goal khat pal an khunga nga yang te po han ti taila chumi ni lo chuanin first half Atletico Madrid khan tang tluan ani chuanin Sydney ania second half an phur le zual don Barcelona an frustrate to don khalai vel boru ka kha dona chu ma chu tun din muna chuanin ke Atletico Madrid hin tlang mayang em o ti chu garil wa chuan om de nge zual lang e be se be dan le
Barca dan chung ke ale lam zong chung ka be se chu sang to lo kho me zo nang tho khan chan chu ani pani hi anin ma chon hianin game mu nom tak tun na chung kan murenga ko badel rei lama po kan lo mu to a se thil mak ve deuh chu red card hi kan mu nem khop me ma chon nong pali ya hianin red card tum thum kan mo match thuma ni chu pui khop me red card mu zo hin chak lo thei em le nga la Copa del Rey khanin first leg City fine Atletico Madrid an chaka second leg Barca 3-0 niang comeback zo talava khang te po hala thing ve thei tho chu ni mai ro chu Atletico Madrid hianin an hold tlang thei mai chu ka ringa La Liga khai ma chon nunga khanin goal khatin Barca chak ve le thung khata pon Atletico Madrid in red card an mu kha an tuar kan ti theinga chulai chu neutral ang taka han thir chon second leg hianin red card kan mu lo chuanin Atletico Madrid hin tlang thei mai nge moti kha ka ngai dana chu nia first leg bi ga chon Barca ta na poi chu kan seng han kubarsi red card kha nia chianga kha chu soisel turam lo red card chianga ni chulai chu Alvarez an ron pet lut moi le ang reng box e free kick lai kha penalty pet ai thazo ma han ron pet lut te moti mai turania chuwang chuin Atletico Madrid tun din huna chun an chan sa tha khop maya sini fine nia second leg ka kubarsi khel don lo ti chiang bukan tlam nuan khai pa ber pol tu na chung kan ti thenga chu advantage an nei le na ni tin 2-0 hi comeback hi har sa to mana Paris Saint-Germain laka thil makro puilu tuk an khen tir khatiang kha kai chu a thlen hi ka ring to mi alawa an comeback ani point tiang em kha chu thlen ka ring to lo ani na taka chun comeback hi kai chu ka be sei pui to lo wa tun din on Atletico Madrid Simone naute hian tlang thei mai ka ringa first leg anin khel point ni la Atletico Madrid kha second leg ka tal boy thut tur khopin team chen ni lo je kan thretlang wanga an game kha mu noma tin chak phuin an khel bok Barca hi chuti rual chuanin kan da hniam thei lawa comeback thei tur club kan zong ani chun Barca chun lani tho chan chu Lamine Yamal te an lau me kha game apo khanin defender pali ve an bum tlang chho phei kha chu goal khung lo mai ani bon rep khop maya chulai kara chun midang Marcus Rashford ten space an lo nei vele Trina Lewandowski te po chung te po chun lamang tangkai thei ni chun second leg ka chunin signify chu le lama chung comeback aum thei ni chunin base na la san na tur o mang chunia sithum fai kan han ting chi to hi chunin har sa ve deu to thin signify hi chu le lam zon chan salom mai ro chu zona ron swing khanin kan shia thin chu Simone hi defensive game khel thiam me mani defensive game le lamin an play chunin le lamin nora khalaya ko zau omakha anong counter chon hlom khom vele thei thoni chuta chon tlan chak player an nei tho Atletico Madrid theng countera goal wa khung thei tur tha tak an nei ve thoni tin ball kanga sorlot ten tha ma chung po chu chan san na nei chuwang chunin second leg munom tak kan mu ka ringa ma se Barca tan chan se cheto hle mai ti ha ka ngai dan ni tin first leg ka Barca ta na thilu yom le apoyang zong kan soi thei ni chuanin an mani tan thil poi de oma chu goalkeeper maso mo khamina pubila an bola pass pe kuta lo man lai kha khalai ha soi zui ti tam kho me Barca hin complain ti te po mani mai ro chu afcon ang em te chuanin game result ti dang lam ve lo tura ngai tai la kha thil thleng ha chu keima lo ngai dana po tumdanga kan lo hmu po khang ha chu penalty khan pek te po kan lo hmu ve to thina ma se kha chu pe chotir le mai box referee khanin football a hianin dan hi chi hrang oma referee zir te poi lo ni hle mai ti la kha po han ti chiang vi nga sia ang complain hin lo tin chu ka ring me lawa sini hian kal tlang chu ka ringa kal tlang don ti po chianga chuwang chuanin second leg bi ka chun Barca tan chun chan sa Sevilla wa Simone naute hian in next round an lu ka be sei Zona PSG lam ahangkai taila PSG Liverpool an hea anin thau zia chu an game an khelen khan chia le ar chu nei thabe ve chu ria ma sa an khelen kha chu anin thau lu tuk ma ti tur kha ania kha zopo sini fai Liverpool an tom chung kha Liverpool boss Arne Slot kha chuan gol ni chau kan chua hi kan wa nei ni go tam zo an khung lo kan wa nei ni ti jong te khan an soya Champions League kan la dam hi kan tan chun na thani result thani te kha po kha an ti chau nok kha ria anh lại nghe thật là chút tiền phố hoa một quý thiam mà hát mấy thầy thiệt tôi chỉ chút tiền tôi xuân tiền muốn gì à Anfield đã second leg ăn khéo đó là chút ta chuan Liverpool tan hian anh tiếng á PSG hi lo mắt chọn chặt tu rin ngay anh tiếng mắt chọn nghe chặt tu rai ngay nè soi thiam mà hát sắc khóc mày à soi ta càng khan slot khát chuan in goal ni châu vẫn chua hi kan van này ni ati ad anh khéo lên khát chuan in đi
khai tam jok chua thei khan nia ama ro chu Liverpool coach strong kamatan chuan Liverpool fans tam jok chuanin an du lo mai theia tin PSG khel mu la khanin club te naw khelin an va khelani je bera chuanin hei English football a bok lo la lut le tai la FA Cup van nei thil thuin League 1 club ver quarter final an lut chawa ta chuan defensive lutuka Premier League Big 6 club an ma chon ang kha ang bering ria chula ya chu slot kha Liverpool kha team te naw chua kha na wa chua kha ni ber maya chu ban chuanin second leg a hian engang takin nge team hi lo rem se poimo o ti la ya chuanin ril ruwa chuanin zona tam tak chu lo luta a chan chu tuna hianin kar topa Premier League match omanga Bournemouth an khele dorani tuna hian Liverpool hianin season kar chun Fulham oh sorry Fulham an khele dorani chu ti hian han soi taila Liverpool hianin tun Premier League ka an tuma chu Champions League khel pha kanita an hnuai chi om Chelsea aya an sana kha point khat anita chula ya chu stop hianin a squad management hi a bei che thot ka tia ke ma ni china karon soi chi akha atak tak a chon engame hi nge poimo a engame hi nge poimo lo la ya hi thil thren khat sacrifice ngam hu hi om ve ta ni entina mai FA ka pa te po khan ni china ka FA ka pa khan han lut le tai la city in tumta anei that ber nia angai mangin ama chon mi mai ne chuai chonin Liverpool tan chonin FA Cup champion ni ai chon Champions League khel pha ka ru jok chuan FA Cup champion ni ai chon Champions League ka semi final lu thei ru jok chu ti zong sel chon hei atlap nei tu lama po hian chu chuan ril ruput mangani tho achana chu asum le pai zong khan an clear an ni phei chuan achan chu FA Cup champion a in season thara Champions League khel pha kha a let fe na hlok zo kari chuan chu mi zong han chu chuan in keima chuan in slot thian in squad management ange hemi han sik soi lai vela hi a bei che thei thlot ka tia chulai chu apoi ka tia chu wan chuan in next sa po hian engtin nge tiang o ti lai hi karil ro lo oma tuna hianin tunami hi chu apoi mo ta ve sini Premier League match Champions League match mo chu wan chuan Anfield tanin khel dona Anfield ta hianin thil dang lam lo thleng to thina fans puina kan be se ani chu ti khati an tiam ase fans puina mu tur po hianin an khel mu nom ve thawanga ya chu wan chuanin chulai chu player a hi Fulham te an di boka PSG ang mani lawa thren khathi chu a ha dam tir da thi apoi lawangem o han ti lai te karil ruang oma tin ati sual lian ta ka chu di china khan ka suya PSG khel mola khanin Liverpool a en kol huwa a system la man ngai mi lo a formation man ngai mi lo a manga chu mi mang chu nang khel tirania a manga thak do chu stop thianin ni kum season top lam atang khan Liverpool that dan hi ala zong char ani la hu lo wani chulai chu Liverpool fans tan chuanin mang an na tur ni toin ka fia a chan chu amangai pokhana phalawatin kan ena kan hreveka season 20 khatia an Xtra a Premier League champion an nia ma se an champion don ani ti chian ma amangai na soi chu ye gang klop kal phunga kha thak dang lam lu tuk lowin tlem kan sik soya chu teng chuan ti kha asoi ta ni chu mi phang chuanin tin ye gang klop team ti theideu tho kha an ni boka ti ma kha chu mi mang chuanin Premier League no mo ya choya Liverpool tal boy na hi atak taka chon season ma sa Premier League top lam akhan ein tran de to an result tha enila stota khan squad an 6 soi goal vel an thak ta tu chu ti khati season thar tur clear lo khan an khel thira draw tlom ti kha Premier League season ma sa result nu khala wen raw alang chiang ta ni ti chuan tun season 20 ra match sari vel tlom lowin an han kal kruanga inel na sang sanga ma se chu ta po chuanin hun top do na goal khung ti te mo khatiang ang kha van nei taka chakha char ta ma se to pa chuan van nei na dai seng ta lo ta tuna hian chu tianga van nei na dai seng lawan han tal boy ta che chu player thar alei tre boxia chu mi player thar alei tenen thil dang lam khen tiran tu asquat thi a formation a hi at this kwang a that dan ber hi tuna hian stop thian la shelo chulai chu ma ngan thak lai chu ni ta en po ni se PSG ne na anin khela kan hu chu fullback manga fullback te chhor tang kai atuma ma se a chhor tang kai theilawa chu ban chuanin Kerkes le Jeremy Frimpong te hi Andy Robertson le Trent Alexander-Arnold te quality kha an ni thlot lo ti hi kan hu chiang to thak chuan ti mayang chulai chu ban chuanin
ati ma hi Anfield ta hi chuanin film khur taka alo rem hi apoimo katia 4-3-3 te po lo mangsela Liverpool hianin an thiam pui zo khangem o kati ataka chuan 4-3-3 an khel thang dan te meng mo an thiam chumi mang chuanin timi lo rem zok sela a thangem o ti lai hi karil lu chuan oma attacking player ta hi a leihnem lutuka apman dan tur thiam le chi boxing wa chu lai he la chu tu ya hina boina ni e po ni se sala te po an khel chia kan han ti chung hian PSG la ka an khelo kui thak ka chu Liverpool fans chun phun le luai thong o chu van chuanin sala goal khung PSG la ka 2-0 nu fual hian Anfield ta comeback an be sei ni chuanin goal thu man khung ngai ti na ni goal thu man khung lo pon goal hian khunga goal an chua mi lova ti chuan penalty an chak ngai ti na ni ya chu van chuanin khang zong han ngei tua khanin stop tan hi chuanin team hi defensive approach to lo risk la ka ngai to ile thi kha abe ngai to in ka ria chulai chu attacking football khel thei tura Liverpool hi aron ruwa mana hi tun an second leg atan chuan apoi mo bernia kai chong ka ngai nge zolan ni pani Liverpool le PSG Anfield te match antu second leg a hian tu zong in rin zok in base zok le nia second leg hang zong han soi chuanin soi thiam harang reng khop mai ma se first leg an khen dan hanin chuan kei thilmak a thlenga ni lo chuanin PSG hin tlang mai karinga chuti ro chon chinaka soi tong han PSG hi Barca laka bonze ta first leg a jak second leg a tlom to tho khan nia tin Barca laka Liverpool hi ro pui takin anlo chak to boka tiang te chu nia eng po thlen tir thei football a chun eng po thleng thei kan ti khala thleng ve thei tho ni Major Premier League ang zong pan soi tai la be sei lo result tam tak te po kan lo mu to tho first leg ka be sei phak lo deu second leg ka bon deu rong khelang chi te po nama United ang zong pan soi la PSG laka first leg ka an thiam ve taloi moti mai tur khopin khela second leg a chunin thil makan thlen tir ani thil ro pui tak mai thlen tirin PSG le thala second leg kan game kha chu first leg ne chuin thlau tak ani chu tiang che chun Liverpool po hin chu tiang chu thlen tir thei chun la ni ve tho football bi ka chun ma se tu na kan khle soi tu ra chuanin PSG hi tun din huna chang khovela chun team thaber kan ti theina rin oma line tin hi hanen taila du thu sam vek anin tlar thuo theini kar lak lo vel tun kar top chhovela hianin lo in hliam an nei thup te ni chuanin an boi ve thenga ma se tunan line thewa tang kanen chuanin hei ba ka tha hi rem tur anom do nem ni ti thei tur khop khanan tha ni tlar malam hanen taila varas kheli ten tha me ma desert do hi khovel football player thabera thlan ni thei mai tur khopina ron che tha em boka tun hnai chawa dembele hi chu soi lo leng ania tharenga Zonet se ball fing tak takan pek thiam je kan mu zela tin vitin ha ten tha em ma zaire remeri hi be sei pha ba kin ron che thabo ni tlam hnung lam chu soi lo taila hakimi te pa cho ten thalu tuk ra thla khopin thiam ani chu wang chuanin Liverpool ta chuanin har sadeu em o ti lai kha ka ngai dana chu nia ma se football a chuanin po thleng theia a thenero ka ngai sei chi lova semi final first leg a han Liverpool hianin target a sa tum khat man nei lo nia an squad cha zia te player an lei to zia te han tlar malam player te manzat chut phei chuanin kha chu an mani tran tu te tan po khi team chu an za puyom hle mai ti tur khop khan an khel chuak ve ni an mani fans TV lama zan rei tak tak en ve tam phei chu target da sok voi khat ma nei lo phei kha chu a mu nom lo viewing karinga chu wang chun second leg ai chuanin khatiang em ha chu thleng lo tura ngai taila slot a hian a team rem hi aron ti fu ngai ni kan ngai buka chan chu kha game a po khanin a ti ra chuanin tlar nu han jo Gomez right back a da Frimpong ate tlar nu lama tlan thin jok ti ron nor thin jok a ha tlar malama forward angin an chora kha ngai chuan sala te kha ring jok ta se ama hnunga ron pui thei tuan Frimpong te tlan te jok se ati fu jok ni moti lai ha ka ngai dan chu nia jo Gomez sen that tok lo ji kan hrenga tin Virgil van Dijk te an ti thadu lo moti mai tur khobin kumin season chung khela Frimpong ten tlan chuak vak vaka chuanin heta space oma Konaten cover tu mina wakala heta alai kha van Dijk ka kum som thum palimi ni to cover zo le si lo mo chulai chu ti sual ha tam lo tuk thina chu wang chuanin slot a hian in a team rem hi he ai chuna film khur deu ni angai ne kan ngai kha game kha en taila PSG nan ron nor piang ha pope moti mai tur khopania varas khele goal phei kha chwa ale lam so jan za thla khop kan ti theinga an tlar hnung kha bum tlang phei de vek moti mai tur khop khanin adu thal khana luta
goalkeeper thleng khana bum tlang vek to mai nia chulai chu team lian kan ni ti ve tan chung kha ha chu in siam thatangai hle ti lai kha ka hmu dana nia tin zar do e goal po le lama chun dan thaya ka ngai tlar hnung lam ti sual tho nia ka soyang khanin Van Dijk te konate chu le lam zong chu tun hai chun aril ruhi pe ve deu to zo kem ni o ti tur kho phena khel chhelu tuk lawa ka ngai Van Dijk ka zo ka hi ti sual hi nga ve deu thin kan thetlar asira tlante pui thatok lo boka chunai chu second leg bi khan clear let chuanin clear lok chuanin Liverpool tan chun chance a chheviu in ka ria ma se football a hen comeback ro pui kan lo mu to thin PSG Barcelona khatiang khanin Barcelona PSG la kan comeback thaya PSG la ka United pon comeback thai first leg a khel se ti mo kha second leg a thazet in a rong khel thai chu Liverpool point lan tir thai tho ma se chance chia thil kheng thai tho chu ni yeah UEFA Champions League season comeback a quarter final first leg an khel zawa ainam tak an shethar le second leg kar tharang yang khel dona borok in mung sang hi re mai don ri lo ti hi thil ching ania quarter final match kan sei ma ba kal tai la zona kan som masanga Real Madrid le Bayern ni machana gol thum kan huwa Bayern jok mi khol team jok an chaka gol ni gol khatin chuan a match khan Real Madrid gol hi chuaka an defending chet wange nia tin Bayern la kan tlom chim kha Real Madrid hi an thatok ta lo deuh nge nia Bayern hin lo thata lutu nge khalai first leg match khai mudan nia Champions League final main final an khel te po ti thaya chu tiang kho patin trap ani champion po ni se za puyom lo ve tin lo champion ta se Real Madrid champion ta se Mbappe tan Ballon d'Or yan champion ta se Harry Kane tan Ballon d'Or haten thei deuh tho khop kha an nia chu wan chon in khel nom tak ania Bernabeu wa in khel an ni wang ka erong kha chuanin Real chu an chung nung zo ka ngem o ti ngai da na kha ke ma chuanin ka lo nei deuh hleka ma se Vincent Kompany and called Bayern Munich hi an lo thave maya yes la hi an han la lut fu rem zona chon ke ma chon in chu tak chune DS khan minute somli pakhat na goal rong khung ta ha goal lu theina turata na Bayern Munich player te ball in pekwal movement le DS an Alexander Arnold a vena tranga heti aron bumaron tlan luta buai nei map lawa an khung mal pop kha chu tinan Arnold kha dem theina chin awm rualin yes kha na ti thave bokani chu ban chodin nya defending chengorora ti mayang va soya kha chu khami golu turata na ken le na primo bolan in pekwa khami kha kan soi neb zawang ti kha ka lau zo ka chu ban chodin e kha chu bayan ti ma khanin hei training na ziran thap chu tiang kan tia kan soi thi dang deuh tho khanin an ron ti nia ka ngai me chu ban chodin at defending a kha pu lutuk tur kha omin ka shelawa tin apani na chuan Harry Kane an leisula akil sira thazatin aran khung boka kha chu Kane ni Kane atlas ani chu ban chuanin Harry Kane ania khatinga khung lo te na moina ang kan ti turang kha ani zo ka chu ban chuanin defending shima chuanin Bayern khanin an room thai fa wa hanti sual changa chu an nei fa wa tin a Bayern lam aponi thawa chumi tilang tu chu enge kan ti chuanin team pani khan tlar ma kha athl nei thadun ma chu wa chuan kha chu action movie mu no mangdeu hi ni wa kan tan chuanin a mu no thot ka tia khoi lam apo kha vadem lu tuk tura nomin ka shelawa chu ta chuanin keima chuan Bayern Munich khanin kha aya gol tam te po kha khung theina an neya etena riala chuan va soi theila ya chu lunin in la nangai ta thibu korto in hliama hi Real hian an tuar ka ti a chan chu kai soi fo thina goalkeeper thalo zokin a thazo ka tha khanin ama to pa danglam na kha chu thu sham ni ta se ama ading defender khan season 2 na a khel pui heta goalkeeper a khel pui tamzo tin goalkeeper thazok ti kherteng arin tok angkhanin aring tok talo thina chuta chuanin thil suala hi om thin ta ni entinan lunina che sul teu deu pakha chu Peter chakha avat lan leta ball of pacers na priana vanang fuwa ma se pet goal talo hlo zo kani ka khatiang ang chi te hei thutuk ra kha Ukrainian keeper khat engting khat ti nga thutuk na siam ti mai tu ne ta sira pek turanom renga he ta nom boka Peter chakai ti Bayern player pathum velin an din hual ka la khan ani la kha vatlan le ta pastur khan lu tuk mo khatiang ang chi ka om thin ta ni chulaya chu
kurtu te omlo wa hi chu Real Madrid khan kha in khela kha chuanin an tuar ve thau te po ati theya ma se ya soyang khan dia sa te gol kung te kha chu ase kherbik pon karing chuang lo ti rual chuan Trent Alexander-Arnold kana ball pet thiam bi kan izia phaulanga I Mbappe khung turan ron siam sakate kha class thot pin ka soidu chu Real Madrid khan chaklo kha an phu big chomi lo Manuel Neuer kha man of the match an thangani ga ache thathlota Mbappe khung turnia langa dan sakte mo kum somli mi ani tonia kum somlia goal ala ven thei dan hanen hi chuanin pui rem tak chu ni emponi se tun Champions League quarter final a chuanin kha in khela kha amunum berem o ti tu ania defending chiat wange mo chu lamma chu keima chuanin a ni chia lo do hekin ka hria a team panin ingam tok ve chaktum ve ain tuma a to ba chuanin ti fu zok ti tamaila bayala kha awan nei zok ang te point han chuaila a sualu tuk loving ka hria ne in khel munam takania en po man la khop maya kha match z khachu session jam ta jalira zwala nge kha gol kan mo gol tak khang gol ho kha nge mudan nia in khel munam khop maya go shot trim kha trum som li oma rian in trum som ni bakhan bayan in trum som ba ko ne ya munam rep khop mi zo pai na in khel munam big kan ti ang chi kha ni ya sa phau hi chunin bon in pass moi kan han tiang chi te technically kan han tiang che munam te ke ni chu mi zo hi chuni gol shot ta tam hi jang munam kan ti ni maya ha chu china Liverpool le PSG in khel kan soi lawang deuh khanin hei chu mi zo pa tan chunin munam big kan tiang chi kha ni tlata chuwang chunin kumin season kalme ka chun Champions League mai nelo Premier League ang zong point amani La Liga te French League 1 kan han tiang chi sang po chu taila kumina in khel kan thlir do munam berang emo ti kha keima ngai dan chu kan soi zoi ha gol bi ka chun ni zona hanaron soi nual to munam kha chu an thiam zian lan tir ha ka timaya Luis Diaz gol bi phai kha chu lunina tang khan ti vak ngai naum to lo shima khalai Hurricane an ron tok zawa Ganabrian laya thu ball an dalu le offside lo le chi boka Luis Diaz si Liverpool hian an ui don ta hin karinga chan chu kumin season liam ta pon thawa ama he bayan game top ka timaya mu nom tharung box ya Liverpool hian chuatir hin ui to via win karinga lalu le don ta se le don ta se aman hi le thok lai pona to karinga ni chu ting khop chang kumina hianin ani hi a form rem khop maya Hurricane in kop fu boka tin kha game a pokhana goal shim ha tam tak ni ta se khating han tilong emo ti thei tur kha chulan thawa finishing polo la thazuk ti lai ha lang chiang boka anin 1-2 setup khalai kha team goal tak kan mu nia kanga ya chu ba chuanin Hurricane goal kha chu zona ron swing ha ka thlop maya Hurricane ngoi kan tiang chi kha nia an push ke wa lunin ta han ti vak ngai naum to lo throi goal box ya chu ta chun Olisian ding lama tanga aron siam saklai ha kan thei ngin lo nga in kan theboka Olise hi an la lut fu cher khop me ni po hi tu na hin Liverpool lam po City lam thleng te poin chu Premier League train hel tu nei tam khop me a om reng boka chan chu an la lut fu ni ama a khel shim he Crystal Palace a khel ai khanin hmunom dai to zoka player te hi team ni zo kan lu hianin ma son na hi lo om thin ama ai zong hianin ma son na tam thin ti chiang to kan ngai ba bol lak lu thai me Real Madrid player khan ti vak ngai na thrai lawa Hurricane an pass phaya Hurricane la khanin voi khata Real Madrid in rin bahanan lo chuai zau mai boka khalai goal kha chu du thu sam goal Hurricane kan mu thin ang nge kan hule ni kan ngai boka tin Real Madrid goal sun ha chu ti vak ngai nam to lawa Trent Alexander-Arnold thi lo thiam ma na defending chema se abo sim sakhi chu a lo bi kan ti lai haron lang le ka ngai maya Manuel Neuer kha an paltlang hlei thei me ulo nia Mbappe po han truming zan nge ama chon kan thetlang a safe sakze sia alu te po tuai to ni kha ma se to pa chunin danglamna Trent Alexander-Arnold tan ron thlenga dinglama tanga ball ron vorlu kha bayan defender tan chun ti vak ngai naum to lo Mbappe goal khung en top khani to maya chuta chunin goal line technology te point a na thok tha te po kan ti thei thawang chu ran chu rang khop maya goal thatak kan mutlang in ka sia chuwang chuanin kha game bi ka goal kan han thlir le chuanin goal thatak vekania Manuel Neuer kan fak thei bokanga
in khel munam tak mi zo paina munam kan tiang goal thuma lu ta first leg bi achon du thu sam ni goal moi tak tak kan hubok goal tak tak kan huwa save tak tak kan huboka tin gameplay build up plugin munam tak tak kan muwa in khel en man ha takan ni kan ti kha second leg po munam le tu rangai la san su goal khat margin chawania second leg chungchang an zo du chew ve khat ve Real Madrid and comeback to in base game second leg hian ti lai kha zona ita sela zona kan som masange comeback to ra squad nei cha pol tak chun nia an sei ta kan khan kar ma ni se Vinicius Junior te Kylian Mbappe te an oma tin kan hriat tel tur chu khain khel first leg ka khan Jude Bellingham kha liam wangin bencha rei tak oma chuanin anuwa Arbeloa khan aron lu tira Bellingham ron lu nuwa khan Real Madrid goal no rakha anasotani so ba chuanin second leg ka chuan Bellingham hi adam chiang to tura han ngai taila chu chuanin Real tan chance thale zual asiam aka ngaya chu ti rual chuanin kha Bayern Munich kha kan soi zo chi a Olisi te Kane te Gnabry te khatiang ang Luis Diaz te player thatak tak klar ma player hu nom tak tak nei kha an ni ve tho chuanin an khel muala alin sevena an la khel don zui chu ban chuan Real Madrid khan in comeback to khop squad an nei tha ka ti rualin keima chuanin Real Bayern kha an tangtlang mengem o an chak mengem o ti na ka nei a chan chu an ho ma ni to dona tin coach pani hrim a hian Vincent Company le Arbeloa hian du han thang don taila Vincent Company hi tum din hura chuanin ke karing zo kri Arbeloa chuan ai chuan and then Xabi Alonso kha coach la dita se Bayern Munich khel muala tuna an nufualang tho hian Real Madrid comeback pui tumin kal don ta sen chuanin Real hi an comeback thayang te po chu kala ti thei mai thei ma se tun din huna chuanin Bayern hi an tlang mai anga ti rin na kha ke ma chun tle mena bu ka ri jok le Champions League semi final lut turan to chuang chuanin Real Madrid le Bayern kara phachon final ma chan sela munam viawanga ti tur khophan nia tiang kara chuan semi final lut tur zona quarter final match ani ma chan ta sia atu ma sok chukan chan don zuala nge zona ngai dang kan trom pui mai nge dan le thui vak leng soi tai la kei Real Madrid tran hi mi zowa kan tam viawanga mai ro chu ka ngai dana chon za somriat ven hi chon Real Madrid hin tlak karinga Bayern hin tlang karing to zok ti lai khan ta chan chu tun din huna Arbeloa noi han che tha tok lawa La Liga lama man hruain te pon hlau to chan chu Barcelona laka point sari ngotin an nu fual to ni an chiat ber lai ani hial zo ke moti hi ke mangai dana chu ni an Ancelotti te hun lai kha chu ni ta se ani hi chu abun hrim ama to pa hi Champions League kan tiang jing mi kha nia amai ro chu Arbeloa ni to second leg ka chance nei to lo tu ka kangai ni chan chu tuna karon soi zo en khan tuna Real Madrid hi tam tak chuan an pom lo mai thei ma se ka ngai dana chun Real Madrid chiat ber lai ni ke chun ka ngai ve thonga Bellingham te tha kan han te mai ro chu kan fak u chuak ve de uni te point ka ngai tin Vinicius Junior te Ballon d'Or adon thei trep kum kan soyang khani to mi lo ni tin Arda Güler te hi thavio ma se Real Madrid a top class player kan han tiang che kan soi vol chu hong khani chi lo dewa ka ngai Mbappe chu la tharenga danglam na thlen thei tu chu ni chiang mai ro chu tlar lai lama shomei ni ten han oma shomei ni te poi chuak turanga soi renga nia be se phak lo tiang zonga soi te poni Bayern chu nen taila alain tina hianin kan faktur vek hin ni moti mai tur khop hianin kumina chuan che tha em veka chu wang chuan goal ni goal khatin Santiago Bernabeu man shroi to second leg ai chuanin Real Madrid tan chun chance to lo tu ka ngai gor tu don box si lo Tarthar hian ka sei tong khan midweek ka Champions League quarter final second leg in khel vek dona semi final lut chu Tarthar lama kan chiang kim dona ni chuang chuanin in khel result ngai nom tak tak ala thlen be seng na sang takara hian an dit mun thori kan mu chiang thoi dona ni rei kara tlalawa ni tama tlalawa chuang chuanin football ngai ne tu te tan chuan kala om tur hi ngale lam zual thei ome engpon di se Champions League bi ka chuan kal sananga kan topic nung bera kan lutanga chỉ sang han zo che kan tum lawa vai khat ve han sei ta mai ula thain kan shi ti chuan dai jai jok thura po ka nga ya English Premier League ka to bang khel dona chu ta in ma chon tur te chu nge nang mani na nge in sei chak zol te po ani thainga tin sei chu zol ni ngai te po ni thainga antinan Chelsea le Manchester City te po ma chon dona ni ya
เขามีเราอาร์เซนอลอินบอร์มอตันมาชนโดนลิเวอร์พูลอินฟูลมันมีขวาลังอ่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอินลีดส์ยูไนเต็ดอันมีขวาโดนติดเตปอกค่ะกันมุลำงาฟิกซ์ลำซาซึ่งมีจุงจ้างอ่ะจู่กันโจเจ้างาอินดูจินทุลินติจินนิตาเซล่าโจละกันสองมาสัตยังเนี่ยการตบเป็นเคลมูนุ่มตักตะกอมโดนนะตัวในรุ่นสวยบ้าขันrelegation ลำปังอาคานินไงน้องเด็กตัวเรามาเวสต์แฮมยูไนเต็ดและอุลเวอร์แฮมตันมาชนโดนะเองแต่ไปเลยลำโซ่จนหูน้องวิวตัวนี้เวสต์แฮมหินจักจวนินโนตาช่วงเลยหลอกเวทีโดนะข้างแต่พอขันนี่เวียเองแต่ไป relegation in battle กันหันทิ้งจิตไปหูน้องชาวเซลตัวนี้อาร์เซนอลและบอร์มอที่นินมาชนโดนพวกเองรินิดหลายละมาด้านงานนี้อาร์เซนอลทีมที่ตัวดินมุนาจนรอนพูร์เวลเดียวตัวตัวรังไงเนี่ยแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะรอริซัลฮัตจุนไอเซจวนินฮันดินโรเซมินิทนี่เป็กเวลามินิทขัดนั่นเป็กโกลค่ะอันจับปุยตาฮันเนี่ยสุนัยจูอันพูร์นั่นเตปอกค่ะฮันนารอนเบลเวลตัวรังไงตายละทีนสปอร์ติ้งลิสบอนมาชนจุยเลยงานไม่ตัวรันนี่บอกว่าฟังอินตัวเกมมาเฮียนินอันจับไปจูนินเดี๋ยวพูร์นั่นน่ะสะจกค่ะเป็กเบลเทตัวระเบิดเสียเนี่ยสติโรจนไม่ได้เสียเดียมาแข่งตัวรันนี่บอลมาที่ซีซั่นนี้ตากันห่วงขันนิดเสียตัวเราบุกอาร์เซนอลตันจวนให้ฮิจูอลซัมเดียวตัวรังไงลิเวอร์พูลและฟูลแฮมให้ปอยเชียงขังไงมาจันทร์ลิเวอร์พูลให้ตัวนั้นจะชัดโตกเรากันที่กันฝักลุตุกเรานางอินอันมานี่มัวละเขียนตัวนี้อันฟิลต์ฟูลแฮมให้อันมานี่มัวกระเวนกเตยจะจวนนั้นทราวิวตัวนับโปเฮียนินกระเวนกเตยจะมาชนตัวจนนี้เซลิเวอร์พูลให้สร้างตะการจงกระดาบีกมีเราไม่เทียมาเซอันฟิลต์เองเขียนตัวนี้ว่าลิเวอร์พูลตันจนให้ฮิจูพอยต์ทุ่มอันโหดชวนนะแชมเปี้ยนส์ลีกเขียนพักอันตุ้มตะกงอปอยหมดตักอันสักเทียนตัวรักันเบสใส่ปุยเดียวตบมายาทิลมักเทงตัวทิลมักลุตุกเทงเราตัวรันเบสใส่เตยละเจลซีเลสตินพัชนตัวที่จูให้จูหูนมวิวตัวรักันเบสใส่FA Cup Final เราอินพัชนตัวรักันสินักเสียงคันนี้เซมิไฟแนลเขียนตัวเจ้าเล่นมาเซจันสันในทราเวไฟแนลลูตัวรินสุดที่ยังจงที่เป็นเราเทียร์โลกเดียวเทียงจะมีตานจนินกงปุยหมดตักกันนี่เทียงจูผมเสียจุกันทีมตินเฮียนินนั้นเทียร์เล่จนเราอินพัชนตัวนักขันนี่เซละจูวังจนินไฟแนลนั้นลูเวให้จนอินพัชนเลยหุ่นให้จนขมิอันนี้มาชนนุ่งแบบพรีเมียร์ลีกจนตีไล่ขันมานี่เป็นสวยเล็ดตัวรันโดนะจะวางจนเฮเกมที่ปอยหมดเลยยังซัมฟอร์บริดจ์เองเขียนตัวรันเนี่ยอาร์เซนอลทีมตามไปจนให้จมูกน้ำวิวตัวรังไงเนี่ยเจลซีจันวิวตัวรันเบสเซตละมาเซซิตี้ตุนให้จนรันฟอร์มเล็ดต่อครบมาแชมเปี้ยนลิมันเนี่ยที่ในFA Cupเซมิไฟแนลลูดอันนี้บอกว่าทีมเดียนเวในเตียงขันินอันแชมเปี้ยนโนมวยและ next round นั้นลูดเท่านี้ส่วนจนตัวเกมมาพอเฮียนินพูดนะนักสโจกันในไทยโดนตีเชียงมาเส้นเจ้าวิวตัวรักันไปเสียจุฬาจูเชลซีตันจน advantage สมเทนี่พอร์ตเวลน์มาชนขานินเชลซีฮีหาดำฮาร์สลุตุกเราขันจับอุ้มเสียจุเกมตับเดี๋ยวเขียนจนเปลี่ยนเป็นเจ้าเวทีนะข้าเกมมาจนฮาร์สลุตุกเรายันจับเทนี่ส่วนจนเชลซีหาดำเดี๋ยวจบตัวรักันไปเสียจันจนเนี่ยจับตัวจบพอสวยทีมฮาร์วิลยูไนเต็ดและนี่ยูไนเต็ดที่อันโจลเลยแต่วังครบมาการทุ่มเวลโบรันโจลตัวอันตุ่มปุยตัวเป็นชัดเจียงวิวต่อตัวรังให้เนี่ยอะไรขบวงเพจจนเราเรียกเสเพกทุ่มเวลได้จนเราเรียกมันต่อไม่ไทยตีตัวรังคบขานินอินซิร์เชียนหุ่นหินในตามันนี่จิวไนเต็ดหันในโซลบิงงาที่นั่นเนี่ยจะวางชนินลิอันนี้ตันจันสตราวิลลิจิวไนเต็ดที่FA Cupอินเคลเจ้าลิมอันนี้โดนทวงยูไนเต็ดตันจันสตราวิลให้พอฮีอันเคลฮาร์เลดงคบไม่อันโจลวังมาเดี๋ยวเคลตีร์จกเสดูทุสังตีตัวรังไงนี่ลายโถจันจานโม่ส่งปนีเลจันเวียไทยมาเดี๋ยวเขาเมียนหุ่นกันหันเตียงเสียขานินอันเคลโดนดิจะวางชนินยูไนเต็ดตันให้ฮิตซูอันหาดำวิวโดนอันจักรโลนี่ชนินอันเดมอมเพลียงข้าจอลตรงกำปะขัดข้ากันเสียชีวิตจากตัวแรกแต่มาเดี๋ยวเขาเมียนหุ่นตีได้เตะข้าฟุตบอลตรงกำมันนี่ตีข้าเราจะไตละฟุตบอลง่ายเลยเราจู่แต่มาวักเราสุดเมียงเลยเราเพื่อจู่ฟุตบอลง่ายเลยเราแต่มาเดี๋ยวจู่อันมูมาที่นั่นถมมาเลยไหมจะฟุตบอลอันชินแต่มาจู่จาระเมียงเลยทีนั่นนี่จู่เราเชียงกลางไตละขัดที่จงคานไทยก็เชียร์จู่นักการซ้อมสุดเดียวมีเล็กลำพังคำยันเทียร์สักเวทีเนี่ยแชมเปี้ยนส์ลีกหูนมเดียวกันหันเอ็นเจ้าเจ้าพรีเมียร์ลีกเอ็นตัวนี้นะมีเราหัวเลยงานที่จู่ฟุตบอลตุยแต่ที่จู่กันวันเลยมลมังเนาะมูวี่เอ็นลำตุยเดียวแต่จู่อันนี้ซีรีส์ทาร์หูนมเดียวเชื่อหุ่นเป็นงาวังเซลคานี่มั่วแกนี่จู่หาวักไล่เราเฮียนี่อากาศไล่หัวละกันเอ็นอากาศตัวป่าเอ็ดตัวเราไม่เลยที่น่าวันนี้ข้าคบไม่ดีกันสวยมาซาเอ็นพอลิเซอร์ตัวเป็นเคลาจู่นี่อันดินหุ่นอาจิรเซลเอ็นจากผมเนี่ยเราพี่เอามินเกษียที่นั่น
i Arsenal le Bournemouth in khel tur te po hi va ro pui lua ni lo ma se Bournemouth zo ka wang khan va ro pui lua ni lo ma se Arsenal hi Premier League champion tumakal mek next Carlea Sporting Lisbon ne na Champions League quarter final match khel tur la nei ivel boruak kara i an rem dan tur le an result tur hi hriat cha kum katia achan chu Manchester City kha an la beidong big si lawa City ne nan lei tum le don boxia City la UCL train an lo ka fel then to boxia thi le thi tin Premier League ki thi le thau polin kan tiang deuh khan an bei to do na ni chulai chuanin khalai vela kha atinga inom riewin kan ria tin Liverpool le Fulham in khel tur po kan soita kan khan PSG le ka comeback ma mon nia nei tula an ma ba kha ko ko le Mount Everest lon turang deuh hin nia chu mi kar la ka Fulham lo tum big ti mau achan chu PSG chu kan hre vek anga League 1 lama aning khel tur son an han dila han son sak mak big maya katila kan an lo chol hadam wang mai do ni chung te han ngai tu chuanin slot thi athuak boisa to mana ka laina boi bel vi win karinga ti chuan pathian ni zan hi en acha kom le katita chu chu daru le chon vea to ten hamina Sunderland an len chil tu hi Spurs hi ani na dik taka chon han relegate ta se chuanin amoi lo ve de wani chu relegation battle anon nei chawa hemi anon fight chau tu lai taka deserbi an han them lu ta deserbi manga anon fight chau tu lai hi a mu cha kum katia amaro chule daru le chan vene in khel lo in khom lo chu a cho rem khop maya in khom lo tur chon ka tingam lo chu na ki result in mei don ya chuan emponi se pathiani zan hi en cha kum bera lo ni ta chu Chelsea na Manchester City mi khol tur hi ni Chelsea tun na en boru kan thafeka FA Cup quarter final an china kan soya Port Vale ka 7-0 nan chakan chak chiang ma se tun na ya Champions League ka tangin PSG mol phau takin an pe chuaka ti chuanin Premier League ani se tuna Champions League khel phak lo din huna tunan position chu alo ni mekta atak taka chon Champions League khel phak lo kan han ti hian top 4 chinina an khel hi chuanin ala zia kheta top 5 chinina an khel pu khel phak lo ni kha chu aza tha ru tu kani chu mi din huna chon Liverpool le Chelsea kha an hanum mekania chu wan chon khang ho me chakha en kha cha kom lo thei lowa chu ta ka soitel lu chu Chelsea hianin pathiani zandar ko Manchester City an han mi khualanga pathiani zan City hi champion tum ania next match nei to mi lo an ni boka chuan Chelsea hi tun hnaya kan suyang khan an boru ka thalawa next match an nei big lawa chu ti rol chuan Enzo Fernandez po tuna Liam Rozier ra hnuaya match ni khel theilo turin an mani nan hремani chu wajan chu tianga team boru ka thalo chu an nia chumi Stamford Bridge City valeng lu turahi en na cha kum ka ti tin zonaron suyang khan Manchester United po ni som United fans in khu har to utang ni som ni palivel nin ka khia in khel lo win nom to nia rei to rem asin o cholin pek fe na thamani chuti hun chu Manchester United khan in khel lo win hun an han panga amaro chu Michael Carrick nuaya mason na tam tak mu tu roma he tuna pheichon Champions League khel tur da hian kan da top to mai ni tuna Champions League khel lo thei lo thonom kan soya kha chon Chelsea le Liverpool ba kha kan soi to lo re chuti khop chon Carrick hian in din hun du ma aron lang kai to chu engi an zel don han ti lai te po hi an ni po kha en cha kom tak chu ani nia English Premier League khel chen dona United big hi FA Cup aten tla ma lu tuka Champions League an khel box hi lawa European football khel box hi lawa kha wang khan chaw rei to bi ka ni an chol lo chung po kha ma sep ta chon lo ngai ri la chu khel lo zo hen han soi tai la amorim kha fel khopa player ho chol tam kha duwa chol ni FL Cup thleng amorim effect khala ni kha mo eng poni se Arsenal le Bournemouth Arsenal khel molen khel tu hi internet lai dar nga an dia ti chuan internet zana dar soma Liverpool in Fulham mi khwalanga pathian ni zandar ko Chelsea in Manchester City mi khwal vele in total ni zan lai pel dar som patni te chan vea Manchester United in Leeds United an mi khwal don boka kha alang sar jual bi ka chu an nia ton chu prediction nei lo mai la predict tur kha ti la ja tamu tu kan nei lawang a le pe khunda ta kan nei tur ngai tai la thome tu te khali chin kha tum chuma kan sei ho thina chuni ta sela kan program min hlut sak zel tur point kan som thale cheoni kan lo me